Амма луха Кытай Народная Республика Суйфинхэ коратын кытта доғырду сыхыны бөғыр көтер. Амма луха 2014 сыллақтан Кытай Народная Республикатын Суйфинхэ коратын кытта доғырду сыхыны тутар. Бүгінлерге Суйфинхэ корат бірістебітелері аммаға ылжыттатылар, улуыз тәрілтелерін салайчыларын кытта көрістілер. Амма луга Кытай Народный Республикатын Суйфинхэ коратын кытта өссө 2014 сыллақтан доғырду сыхыннақтыры білілер. Амма лугун бірістебителері Кытайга 2016 сыллақы ылжыттабыттара. Онтон бұсырыға кенелері бейгі дойдубут историятын, олығын жағығын кытта ықса білсір сыллақ кәлі сырыттылар. Бу сырылар түміктерінен аны күгін Суйфинхэ корат онна амма луга биргül әліхиге илибаттағықтыра. Протокол намерений отверестивит олонно быйылгы протокол намерениеге беги бундар надо дутты гайстын хагалан туризмна здравоохранение культура образование этудун баратын каваммы торидут. Бу им протокол намерения рамышны бу бакка быйылгыттан хагаламы уже билебитин бу Суйфинхэ кораттыгытта күскө хагалыктакпыт. Онно бу күн уже Суйфинхэ тиемит уже барамыт соглашение баттыктакпыт. Ылжыттыр амма лугун тәрілтелерін салаячыларын кытта төгірі костолга санат астастылар. Нәхилек тутақ тәрілтелергер ылжыттадылар. Оғы искусстватын оскуатыгар хырттылар, удуз жахалтатыгар бәйбіт төйлебіт тосқолдарын көпсеттебіт. Оны тобы дәқ әңәлбіт түгенлері амма маңындағы нөмірдәқ орта оскуатыгар оғылары күтті көрсүйлері болар. Кенлер өрхылларға международный проекттарынан үлелән кәлілер. Олус истин сәргәк көрсүһү амма бастыгы нөмердә хортосколатыгар болла. Рәһиңе өренәчиләр Кытай народын үгәстерин Суйфинхэ кораттыгынан арас ыйтыктары бердиләр. 我在北京住了3年，我从10岁开始。Мен алта тылы белем, онна кытайская юрепедин 5 жыл болла. Восточный культуралар аттан сен майгынныр, аттан беги культура бутыр дана кытай тылын юретер наагырахан өйтянатым. Совместный көрәхтәһине эн аңарар гына эн онна тойды совместная олимпиада эн по китайскому онна по математике эн хаяр аңарар. Салгы ылжытыр туристической базаға сылжаны кыз амма кәрәй ылғатыны илә харақтарынан көрдүләр. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телевидениеті, Амма.